Kardong pini bertar jikta pini prime time news chanbang pini monitoron pi. Lapet nili kajirong hang pi. Aprang si bertang ton pen cepat jermi dam dia aprang bertang kung pi arjikta. Dipu birla long iho mabait ahiring tang raka cingko ajok inoda bang pu apran kedam. Dipu rong mirdana long don pia hem make it jo. NPP song atuma panstame la kakrener ke power ke hat LAC la pendi pu LAC atuma panstame nomination alo piat lo. PMAY JM so ke patang bipeda jo hawar arat tum pening kido kecepak lang. ACA pranap tera nahin pen ke damtang tereni pai ke thom aning we alam ke putak lam klar kecepi. Lang buku piknik sport along ongdong ki joy ki lang atum kecetu. Piniari kang sampor pai pho malam berla forest gate along by ihum kacing koi ajok inoda bang pu apran kedam. Tereni pai ke sampor pai pho malam berla pen dilai kedam bom berla forest check gate along pinot lang hinason. Dilai pen kirang RX Suzuki AS 317776 apai kacing koi ahiring tangrang ajok. Kevega bang ati malong amat apran dam jumpusi berla. Apran kedam jaya bang fuamen dara sing daimari arta ningkam hoke prapo lapen arong amen laki sopon gau langhin. Ibu pen berdapang dakon Elvin Timung News.News Karbi lo. Non Kewangji MLA election a Parman NPP a candidate Lakha Krener Cap Hawar ke hat LAC pen chomang teron lapen Lakha Kresor Cap Dipu LAC pen Rajan Timung atum nomination alo chokpon. Non Kewangji MLA election a Parman National People Party Aracharya Song Lakha Krener Cap Hawar ke hat LAC pen a candidate ki thordonji chomang teron lapen Lakha Kresor Cap Dipu LAC pen ki thordonji a candidate Rajan Timung atum aphan nomination alo chokpon tanglo. News Desk report News.News Karbi Anglong. Trong cái chương thu bên mình ở trong trong thu bên son giống si hoàn thiện cái của là sao các cái mang ra sự cái mang bằng là hai cái nó cái giờ leaders trong bên cái long liba cái nia leaders trong cái long bên Karbi Anglong answer से किपा media fan là bên isia bang cái NPP bên này तुम के चलांग के लहलो NPP तुम के दाम तांग आन इली तुम ठेक लोंग लो diplomacy अवदत इली तुम आके मांग के हम प्रेस बुलो सितम में इली तुम innovate MP सिदाक नन हैंग नुपो सिता बांग आर्गी दोड़े दे पेटलो सितम नॉन इली तुम NPP diplomacy बांग गलालो इली तुम इदों अरा या state तुम neighboring state तुम पेन इली तुम पजिर पो लापेन अलांग तुम ता alang tumben ta asi angkong na pa tidun ja fansi ni leto makemang lapan alang le tumta Lakha Krener Cap Lumbajong constituency ki parlo Dipu rong merdana long don plia hem mechodat pusi berta ribdon long. Lakha Krener Cap Lumbajong constituency ki parlo Dipu rong merdana long don plia hem mechopidet labang so ki sum ki pomate a hem me ki chopidet atum abang puamen laki Raghu Das Umesa Ran Sinha lapen bapon Sudodar pusi berta kilong pon atente bangso ami kaciteran pon lagi mi arhing pensi kaciteran tahai pusi Francine happen ninje pon bangso me kicholong ong dunga dokumen sa me chopon elo pusi than pon apitu adunga re tuma pan karjo ke than pon atente Umes Das ahem pensi me chiteran pangcheng lapen me kicho kithor chir ahot fire brigade ke paledut der chirajok me kicho inje thanglo pusi berta riptum long. News Desk report News.News Karbi Anglong. এই ধুই লগা আপোনাৰ ইয়াত জানমালৰ হানি কেনেকুৱা কি জানমালৰ হানি চাওক ইয়াত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আপুনি কৰিছে উত্তৰটো দিবলৈ অলপ মই যদি এতিয়া কওঁ ৰাইজৰ মোৰ ঘৰত Lakhankor Raphonilib MSC constituency ki parlo Koilamati Gudam Terang Arong Amekar Sorkar pen ki PMAY ahem ki kim ki patang pipeda rajok aning duk kachepaklang.
Lakhan korapon nilip MSC constituency ke parlo koila mati gudam terang arong amekar karlitang langtuk hansia supo khorsing hansia pan nikan suringi rakhner ke panikan sarkar pen kidu kilang aphat panongsi PMAY ahem pilo kilong atum an aning exam pilo bon taning dum meme alama bangke ke claim piatum mate contractor atum tangka anta pithaisi non ahem abangke ke patang pipedara jok aning duklo lasi contractor darsing terang aphan ahem kilong dunbek abang pu khorsing hansi kachoning ri abangke hem nang patang pibek nang jipusi kachoning ri padopon lapen local MSC BLCC maipu WDC maipu atumta laso hem kitang tidet along nang chilang aphan wangri puta ningje pon lasi prabjin pen PMAY hem nang patang pipa prap thapusi choning ri pedo nilipen berta pangdakmon Anil Sondrongphar News.News Karbi Anglong ya athing no nili nal tum fan na chohang nang ko athil hello sarkar pen kipi PMAY hem so kidu kila aphan kipaji hem pinia nianta nang patang pithek sedalo la so hem pinang ana ningkan dulu 2018 ningkan si nili phanang pi pinengan ta la bangso hem nan puta puding hagyak si kini Citeglong lasi na tum sarkar pen kipajir dia hem pulote lapu heluma bajasi nili tum ke kamatha thulu kumalon da kontraktor ke a kontrak ke da kolamati rat kicari pon BJP a presiden dortera da paisa ke ulai lo ma a paisa pabatai thamlai le patai thom ka ulai nak tum du chi dun ma chidu paisa nak tum hasinang pima man ta dor se en lo a paisa ke ulai ke nililo amat hadang masa paisa nili juma de delo la pabatai thom ta a misri ke malon de a misri ke dak du kunana misri tong la dak wa ni si misri tum han ta ni tum ke ahem longji tangi mini pusi Northeastern Range Silonizan ke parlo Silonizan Forest Range Officer Pranap Teron ahin pen pherang ke amai kangni kedamtang thereni phai ke thom ningkan suringira encourage si aningwe garampani wildlife sanctuary along thengpi kanghu alam kia jok inut abang pu apran tamlo apran kedamjui abang pu amen lake karlitang robin tompi alang ipan kedamjui penajok penang anatup kopi kopuson pensi muni inut apran kedamjui mapu alam anutin aning arlo sitamik do lapen penangan labang soalam social media, print media, lapen electronic media long antak klanglo. Labang soalam ki alam penajok penangan alam klanglo. Kini keheno alam sitamit do. Labang soalam ki aputat nado kawiapan putat. Ahok alam pacini jiapan ACF penopteron pen lamkar chipipon. Alang lipen ke pacini pon ke labang so operation tiklan ke kacini lormate inut Karbi khaimate lake kona mana asum ke pang tek penle alang litum labang so operation ke claim kali bonta garampani wildlife sanctuary aro hengpi kang huatum dolo mate timber smugglers atum do pan si chini jot kang ting siring penajok si kopi kopuson amoni tong ke dolo ni lata chini pameme lasi alang lihin pen kachoni repon ke labang so alam ki penajok urara tumapan ke mangu asaya pangki claim ke nang jipusi alang lipen chini repon athe ingna majo ajwa por hengpi ke rop bom ke doket thengpi kang watum lopan si chini jot loputa alang lipen ninje pon lapenan parta alang litumpen ingnam ke raikom japan anso si asaya mo aprang ke wang jilang anta teng pon thuchi puta ninje lapen apran ke damjui karlitang robin tok biapan compensation department asorpen Pijama puperang ke tum karjuket nonamat labang so alam rai angsong pen keteng pon avelang pon ta jong si angsong pen alam rai dolo tangte ansi pipon pe alam theta pachini pon thu popos alang lihin pen ninje pon thu nile pen berta pangdak pon Anil Sondrongphar News.News Karbi Anglong Superior Officer tumhan bustamen il solam putak chingkilo je incident bangke dak gorompani wildlife sanctuary ajo lapen lasona kam ke claim aputak si laso incident bang dokoglo lasi non ko bangke alang litum bustame lahai compensation ba kopini bustame non ko bangke nilifan pachini gelang jongsi in future kopini provision do ba kopini do pulote alang litum pensi
fit pacini po busini li pandak superior officer pena pacini labangso ni Mars ini tarik laso agotona alam rathan pacini gang tunga bang ke lapuren lo je lang buku alang sun along kijui ke lang ke cheto pusi pherang ke kahomri dama hot bir tarif don long Lakhain Koresi Borjan constituency ang kangkido longnam kacit hangplong langbuku alang sinta isi ademlo hadang dampen ning arong meme kijui kelang adem aklong mantanglo jongdame langbuku alang sun araje kipangbatpon Cheng lakini kasuri nyirap ho aning konferensi tepok terai mate adum het kito arong arada tumpian danglok NGO tungsi siding pon pangcheng lo langbok ko alang sun laki manjapen kilometer ke an bagdo chika helo pin purpon me hakoko ke langbok ko ahawar helo rong bin arong man lapente alang he pusi adum het kito atum sarsara tum thanpon lapente perita kete hai hoi tame heklong lapente arong aje hotame ninghang klotangte cherong long puta langbuku waterfall committee kensing ingkipen klarda kalam the pherangke tum angno nang pachini don nonamat klarda langbuku waterfall committee lake jikan ingti mai phulapen kongchun bang bikram terang atumsi ipa messenger arpu dei onlo kongchun bang bikram terang ahin pen kaning jepon ke aprang se borjan constituency MAC lokitibum Karbi Anglo Autonomous Council siam niramroha lapet MP tum aphat an klarda langsut kijui kilang arat aphat kedam kewang kinisen atowar kesemar pon thega pota choro pon Manjapen berta pangdak pon Sonjit Tiso News.News Karbi Anglo alamat tepi bangke kontraktor domsi kam claim nang po lapen ini bangke dak lang in charge ke lang dun in charge hai lala lasi Pinye berta lapan sikang toninglo domi thakmi kardom